ناصر علي لوره ويجمره ببيجا لوي دري نهار روش تشاوا يا ناصر جتفا تشو خيادك بله هیوی دار گوره او پیماندیت موار گرتی یعنی نکمل نزیکی سحلانه کو او ریک یا کو تتا چاور ریکرن یعنی او خلکی کو سحب بن حتی نگه خلق مدني جي حتى نينا السحيلة يعني الجوري يعني الدفوانة شوكا دفرين ديكو دفرين ماده صدو چلن ترسل الدفوان هيا كو حتى نينا السحيلة يعني جهكي آرام نينا بوانا لو راجي بشك جو خلقي كود نوا شنگار دا بوا سنتر شنگار دا يعني بريار دا هد شوا در بازبوي دا بشكي دي اول سنوني كو برف يعني پارزگاه دو كي بينوا برف سحيلة بينوا لي هشتا چونك خالن پیشمرگي تدار رك دا گلكن يعني نگهشتينا جين خو يعني حتى كو در بازي في عالي ببن الجوري او بيونديت مكريجي نكت نوا شنگار دا يعني دوبو چون هنكو اباكو درست بوي حتى نوكا بشك شوي كو رجاهر زورش او ساتر پیشمرگل شبابيك حتى جيتا قرع زير كو نزيكي 6 كيلومتر بويا سبب رئيسي يعني الجوري فرماندين بالاي كو سربرج دا شنگار كن ما بيوندي بكري بوچي او شر نكر بوچي يعني افاد روي داي رودايا بوچي حجدا شعبي هاتيا نوا شنگار دا اوانا يعني او زانياري داينا كو ساترين پیشين كو سنتر شنگارن هفت نور بون گلچک دارن داعش كو نزيكي 3 كيلومتر بون برانيا هر زورا پیشمرگي نزيدي بونه كو فرمانده شنگار فرمانده پاراستنا عزيز خان كو حيدر ششو سرپرشتي وارد كر فرمانده پیشمرگت بيجن اوانا تنسيق چه بو چونك حجدا شعبي بخو يعني كردين نزيدي بوينه اوين كو نوكا هاتيا نوا شنگار دا كو الگوري او زانياري من نزيكي 4000 جو كردين ازيديد في ماي در بازبوي دا در باز يعني گهج بنا نوا رزن حجدا شعبي دا هر اون يعني هر او هزن نكهات يا نوا شنگار دا تنسيق چه بويا بشكل جدي هزن پیشمرگه لی بوينه او صح بوينه هات يعني جای شنگار و نوا سنون دا لی حيدر ششو وكو سرپرشت هزا پاراستنا عزيز خان دیسانجي پارتي ديمقراطيك كردستان و پیشمرگه تومت بارد که ول گوري گوتناوي يعني جارك دي شنگار هات بردان اداره شنگار نماید نوا شنگار دا يعني نكت تيتا چاور كرن كو فرمانده بالا يعني حجدا شعبي بگن نوا شنگار دا تنسيق بيتا كرن رنگ دمت بيدا دمت نيزيك چونك بله ناصر پشتی